abusiafo me mo bibia kwa ba de ba GCN page so midi e de Addo searching mestra na wa subscribe to my channel me a notification bell no so for more news. Captain Smart a oye adwuma e wo Onua TV oneni crew omo ekọ Ashiaman ekro ya ena no soldiers fo ekọ biri mo omo wo hwe Ashiaman soldiers fo de nti omo kọ biri mo omo no so omo kun obi kun obi wo ho ena obi ko di ni moko no ho fifiri eko free ebi mu so ko biri mo mo ene na no asem esi wa Ashiaman ya asem beto akra eho Captain Smart ena Onua TV adwumayefo mo kọ ho koye interview na mami bi egu omo animase de enti ameka se mami no egu Captain Smart mo animase na ene se wo hwe video na hwe Captain Smart nanim ubon se na ka Captain Smart me animase ma na opese mami ne ka na opese nka o condemn NPP party ne de anka minti me enkyere ba Captain Smart nanim ekyere se na opese mami no a okasa ne e condemn NPP aban no nenso mami no anye sa mami no praise eye his excellency na Addo danko akufado say obeye president waye eye Ashiaman kwan ekwanya eda ho to tema NPP aban no omo aye na Ashiaman eye NDC omo stronghold nenso omo ba omo enye hwe wo ho omo akwan nyina enye na emom NPP a enye stronghold no omo ba omo aye akwan no na dofo de enti ameka se maame no egu Captain Smart nani masi ni na ene se ye nanim se Onua TV a Captain Smart eye adwuma e wo ho no ene se wo so TV anapa na se wo de to ho Onua ma chi o wote ensema Captain Smart e kan eye NPP aban no koa na obo mu achi sometimes NDC fo ya de bonus so ene so woka e na afen so Johnny a oye adwuma e wo TV3 ono so ene na Addo de mimi one ni fie ndu ha nti sometimes comment and kofu bebre ma ne say eye Onua TV na TV3 which is media general no ase omo MP NPP amayokuo no anase omo MP his excellency na Addo akufado na sef anase sa media general no eye NDC station sana enkofu bebre e ma comment e fa omo videos ho se wunhu bia aya ta ready be enkofu bebre nim say TV3 anase Onua TV de eye for NDC anase NDC station na omo de omo ni ekire mu e wo Ashiaman na omo kwakwaje omo adwenkyere afa amembu a ekoso eye his excellency na Addo danko akufado na NPP amayoku no na omo du Ashiaman no maami we ye maami bia o kan kware se ne wetimi aka se Ashiaman eye NDC stronghold no me ye sure so ye NDC ni but ose NDC fo omo Ashiaman fo to aba NDC pa nenso NPP ba na omo abayo omo akwan amomo na Captain Smart nanim exercise e wo honom ode nanim kura esie wo hwe video na hu pa se Captain Smart na enye ne de but maame no eye bold e kan se NPP aban aboa eye Ashiaman awa yo mo kwan yenti ense maame e de etudwa sa me kakakra ni ame pesa me kan se Ashiaman ha ye babia eye NDC for almost stronghold NPP for ba ha tete pencil and I Ashiaman tema every say ya fastro sata na ya fa fom if you do awunya baby fafa enti se omo be kasa kwan pa ya ba ya Lebanon road ya Lebanon akwaya e fa fom ya akwa 22 Lebanon kwai yes, I Ashiaman crow we say mu. Ojai. Me am jaa me kasa ya from me Joyce. Me wa Ashiaman ha ya wo me to Ashiaman crow we mu. Ya nim de akwaso wa Ashiaman crow we say. Mama ni wie. Hey. Mama lande. Ashiaman for NDC for na di crow we so. Ya free yan crow bremo ya ba ya no bi ka ball asem. Ashiaman ha ya
twa ha ebi ba ha be di dwa 12 o'clock enti asma fo ba pra e ba 5 o'clock ansana obi so asa ba be di twa ha sei enti ye ka obi a wasiasi Ashiaman kro we pa di aka ye MPP o ma mo ja di o wa sama ye MPP ko ka ma ha ko ba ha fa kasi ba ko ha ko 22 mo kasi kasi ba ko ha otre amamwa pes otre 22 yes hospital kasi ba ko hospital kasi 22 ko aba ha fa clinic ayo aye odi abra munya botira Benjamin Chaha Benjamin Chaha ya budi line no so munya botira Pacho Kasa Oniamachi Ashiaman chobwe Ashiaman chobwe Ashiaman adani money machine ama NDC MPP ejuma kwaso otemanyina ya na ye ejuma no Ashiaman fo na ejuma bo ne nyina na so fia no na ukwa afie nya 3 hours uko do nya 5 hours masa ye bre okro mu NDC MPP omu nya hwe ma ye aba so de osis kan ye dede l'argent n'est pas du bruit sinon on va faire du bruit là on rentre là-bas on casse le coin là ku fa do nya botre mi o tema no ba he eno se kan fa pa mu cho mu to ba ma he ye ba be bibia ye ba ka kwa ko hye mu demo ka kwa na wan fa hwa no mo odu tele kwa na tu Bompaye former the president of Ghana the course na enye kwa o minia the course na enye kwa eye den aka kire me say o market terminal report ya o hwe akwala na max na ye de na ekufu ado max to ho na ye kofa other president max to ho we dey so facts and figures na me dey ka say we enye say me pen as I'm talking about just regular max, yeah, the max at all. We max ni we score say who do be a time card at 1 hour score man. Now the beats all of them. Yesterday be on no you don't think that is crazy? Have you people thought about it? A then will be to your fees. Tio na pesa any panasem. Obima 20 Ghana. Oh, I rather me that say. Oh, why are dear? Oh, thank you. 20 Ghana. Oh, Dana say with gratitude. Obi Boka more than 30 million akola bako. More than 3,000 Ghana. Akoda bako pe. Akoda bako. So picture how many children are going to free education. Picture how many children are enrolled in TVET. Not their old tuya sakano. Emma Obane Dianidi. About time we tell the American you, we NDC, we MPP. I just want you to understand this. Yes, you don't have to be MPP. You don't have to like Nanado. But tell me how rational is this? Say, you were struggling to take care of your child, especially in education. Somebody comes and gives you that benefit. Tieni you, Osman, welcome. Somebody gives you that benefit. Enti mame, ende, omba for na sebe, owo wamwa, omo papa, eye no hon kwankwa enua sebe ma went to mama sebe nkode yanko school no. Ekufu Addo etiom. Onya o party ni, ukura de on penasem. Ne nimu tantantan yanya hwe. But mame, o